for a year for one. Me we Japekuru. Adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchekwa. Me de medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo boli ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya jase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku a me so de beda ani achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa adu nyame ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye amen. This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Media na Ocean will KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb crabini si anu mo samu of many abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Media so, e wo KUMAWOOD TV. Ni yanka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kura me yebɔne am hia no kura. Bo me na yanka no kura wo man mu. E wo KUMAWOOD TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we buy ofa oje ho sayim. Jade ya to kwabena. Asabi we nya respect bi ama na o kan fon che no. Etim beto ya kunadu. No nso agi the same fon. Say Ghana politics, football, Ewrade nsanim. Na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi. De ni abeku. Enti prophecy no wonyi. Womboa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so akabi ama wo so wate. Make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye dedede mu host Diane ena me de vremo KUMAWOOD TV amansane yena yedimu homo Mepacho. I am the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and block factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan dano. Your poor baby, if you know near Daji, if you are on it or are control, or prepare yes, we are talk because when you will be a near, Ubabi see a home for so. Your bebois, I'm on estate at Tiapo, Yenim Sesika ya, Yenim 51. I was with my Libyan country as 7, and more than 51 on the Sentino, or for me, I'm a good now, if you are sit down. If you only say, yeah, the blog papa is meant according. Sabaya Otra. Wonder. There are a lot of estates. Okota and Jenninsu and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu. At the Yejina, ever said, and Yama Potote and Modinibum at the Massa Ota, and one in Yamsha and Winsha, Ebedia. Yamisha as our fan number de Guas and any home for a deal. So a home estate and block factory. After Subium, every woman on it, Ghana, Open Prota, Prota Day. Prota any actually, Prota any baby traffic wa, and until you play home no, if you're there, the Prota be a whooper was antimem, and in Kura a drum was shadia, the Bentomania Bow, now Yamawansa Akabi. Near the F. Freddy said, you said Jam one any year list will be at the mount, as I see a cracker muchachoning na, Sassika cracanina, at that tech hey ya, tech, Master tech hey ya, tech area hey ya, and a walk, Brania Mobia, bonus of that form. Afenso what of brought libi o amanane what do we may see fiends so sanse woni obi a wogilidi wodi skamba busuafo nobody and am for power who of me gina ma say bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia
and na on workers no be a boy adwuma no uba na ma ye orders of am pe 20,000 of blocks ye ka creating the ho bo ama utu ato accounts me a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo e bi kra be ba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kogu plot ni so afi wa pro bi a wo gidi di se o ma we se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fabra e bo hu da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama open dan han singing room self contained double the time bi a open bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wu da ba bi pa because we are from home so we believe home brefie na bra be di oni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be hand na wo ube ye hia the number de gu ase no kurase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye man da mpa amodin gum se brefie be to asase brefie e be hand na wo ube ye hia the number de gu ase no kurase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye man da mpa amodin gum ya man blog papa service made akum usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba ube ye hia the number de gu ase no kurase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye man da mpa amodin gum ya man blog papa service made akum usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Odifo ene ye odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba meta ya wate awakaba ego bako meje so for see your course and eye usuada obade no ede adomino ni mama muda ede fusane ewo yemu a yede na seda yede be ma no isanse abregi na oye na doye ewo ho e man what I call it very easy way to do the Diane a business sabria everybody any na insama aba obi ase afane na no ye be bia so aba wo so ko ya pastra ema obi ko na na ye bo o da peko what to be say bia na dwene mo enka no ye no ma pastra mo bro wa nya ka for mo nyina no se mo so me ke na mo ma da peko na obe mo adom ama ebi say yo edi ama mo ti obe kai mo be kai mo ama mo so Modaja system no I am from every amamo. I don't pay also see my just from one enough and then that's thing. But now when you know anything from more, the step as I was the baby hour of battle, Robert Bower, over my baby started to say every amount of one story. I don't pay and I hate to call it ever. Young pastor that my home estate and block factory. One so fast state design, open diaphragm, open diaphragm, open block. Bibia e fa no adan wo bibia fadango ade ba ko abibia metina cha me kan se baby o mon start no wo bia no e kama asasi o a okoto a esi oto a na wo sumo asasi o a okoto na mo se ba ko bi bi so from me fa na wo yi mo so me da be jira gu ana e what is say any ade asasi o spra ye transo but what must say home estate and block factory o mon start baby o mo ato apitiri ya sia fa na ile baby e wo bia so ye kama enti wo boss say ba ko bi nisi so a wada na ho tell obade no edi bi dwuma is go to when from forward edie o you are free to go because enya dia e be say wo bi enti be so wada fa one mo number na e da screen so no talk to them e mo bi esepata no anopa e bonom e de bedo mo ama bibia ai kama wo be cha kwan wo e kuma say Atinga Junction one more any KUMAWOOD TV and I was I back directly opposite Zero Hotel.
and to be human our ha. The Pachawanda, when you would come on Empo, so sticker and then so I was on a payment plan, said you could need a canon and the power, one bed and start a pay and your mom. What is an aqua? I was me and Sam was me now to move now was when you're Japadi. Now, if you said Japadia, also what to me actually with you. And okay, one more crying and I did and yes, you mean live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, a live on YouTube, KUMAWOOD TV, some Darkos initiative, some Darkos TV, so a live or and the Ayana was subscribe to your channel in case you've not yet subscribed to it. You like our page, you comment, and then of course you share the program for others to be part of it. What's my video? Yes. Like, share, comment, subscribe. And that's what I'm talking about this morning. And see, maybe I will be share no. You better want to say one share or Facebook Live. You better want to one movie I won't share no. You better want to say maybe I would so be no. You better want to say a put down for a run of part won't share no. You better want to say if it is out down for the prophet. Or I will try to be on a soft cheap. You better want to say run of part won't pay any album. Say what? A chow na eda mosase only yaya di na e papa for joke ye da mu nyina say ade tia modi mo fidie no etso ha ma me case so watia o he me anopa bia ne ho nto no he mo say ni bei ne ho ye anopa me chiao me papa ko je di quickly ma me mfa me motivation e ma na afi me ma ofa kwaba na ye mfa dwumadi no enso aso. And I don't pay me motivation. I saw, I'm still reading from the camp of Prophet Oko. And Prophet Oko said something about silence. Prophet says that silence alone is golden. And sometimes there are some people, they don't deserve, they deserve your silence. Yes. He says there are some people who deserve your silence. You're not supposed to talk. You're not supposed to explain your stuff, but they deserve your silence. Silence alone is golden. And of course, when you don't talk to your enemies about certain things, they will not know what they're supposed to know. So silence is golden. You understand what Prophet Oko was saying? But say, if you don't talk to, I will call it, if you don't talk to people. Obi on my own now, also, I am my best friend. We don't come out and know where you know more domain. Yeah, that is no sorry. Don't know, but you feel so relaxed about the person. When it's fear, any idea, if you are not my credit to go so don't be fear. Oh, stay with them, then you free pound. I'm cool, baby. It's me cry, and me no man jano, me see no man be jano, me who are oh, and me a camera. If you're there, so you need for back one. When it be fine, it's true. But Prophet Oko is saying that silence is gold, is so. When there was our car any day and was our car, because the more you talk, your enemies will get to know you. You understand? And see, they have a man can't tell my best friend or not something, then baby, my enemies will not know what is going on in my life. So learn to deal with silence. And yet, for me, can you be able to explain it here? Where explain it here? What can be a go silent? And it's so helpful. Passion. Our learn to be silent. Relationship, learn to be silent. Why explain who be which is always explaining. Why explain and if I know so far, on to sound. Why do you have to explain again? Go silent, ignore, and move on. Thanks for work on. Maybe behind the what's so can walk about whom you me and say, Yabefa, and Kayafa, what didn't say? The two baby, go silent. Said yes, so better. I say, I say, I pay a bag in your point. But what I say, the more you talk, they will think probably you talk too much. That is how human beings we are. So learn to be silent because it's something. Let me try. Son of pay, Obesa, Eddie, Ama. You are good, Diane. Great. But Boko, but yourself, we are here. And none of the family. You bend there. You bend there. Diane. I really sure that's a new beer. No new beer, Cassian from my. I will be out of than I did it today. That I not to say you are. You miss a radina, my home, or not a my own quan. To say, oh, I said a beer, or non quan, I had a mano. I hear say, Shani and idiot, and Kennedy. Diane, I feel so. I have for a abruti, a man on it. Now, I say, me Facebook, I share your program.
Oba de to bonzi Nyankopon nye omu nyina kese nti o ma hwem fama ye. Ewia ye wie Ghanafo a omuta ye chi ba bibia ye befa biara. Obi sisi sadanya me hwe wo firi hotel no ho a ofalumba na wo fie no ho na me hwe. Radio mitie wo da bia e kyese nkofo bi ani di achi fra metinti. Nyame hya saafo ni nyina. Onye on kese e ma ye. Na da bia da ba bia be ko bia no matimi di omani adi achi. Awurade onhyira omo credit omo say de frɛ yɛ dɔ mo dodo yes yɛ ne gye dodo Awurade onhyira omo nyinaa yɛ wie di a na Ebeneza da akɔ yi adom yɛ difoɔ ɔne sɔfo chief Awurade Nyankopɔn onhyira omo fa kɔn mo wɔ bi a na yɛ wie omo nhyira no so ane aba tum bishop rich congressman ebi obi ɔba de Nyankopɔn nhyira no me me wɔ faase Kofi Job senior contractor the chia Mr. Yeboa baby obi a Awurade Nyankopɔn nhyira omo na prophet Isaac Owusubempa obutum kran baby onu so obi oba de Nyankopɔn nhyira omo me no kase me ofase agrada ahyem me sira Awurade bambo de man se omo no ho ba mo ma boni bi anka no ba so kyen se fata de yemfa man se be ya oba na ni be ba ne ho so na watimatu ana mompa ne wofa me hwehwɛ Awurade Nyankopɔn nhyira no na onhyira wodasani biara no pa wotie me madam for part education adam fomia o butu tachima me no kasa no pe wo hweye na me pa ekina achi Friday ya ye ni na ko bompa ye difo na ye bo yemfo ba asori ye wodwa pekurum no enti ka part ye do hia Awurade Nyankopɔn onhyira mo na onye mo kase wo a wo pe wo nan kase ni bi akopapa na wo sponsor ye ya da bi e bo na advert no e wo nan kase ni so Friday wi brane no wo fa me hia ja pekurum ni mo Awurade mpaye Awurade be pagya na basa ama ya senkunimdifo anya wo ma me de akosi adwamfu a amechia me ani ni akosi adwamfu a baby obi a na ma chia me se eduhene baby eduhene obi Awurade Nyankopɔn nhyia no obo ase na elocate nso hwɛ elocate obo ade ma wo nkwa na fo ani hwɛ ni a ma ye be ya ma daachi eno ana yesre de ama mu nyina Awurade Nyankopɔn wo nhyira mu nyina na won tre o ma hiem anya me de ma no siku amechia me se saman na ma chia radio ma ani ne se saman baby omo obi a Awurade onhyira wo omo te nche pepe yeah ahome huma yeah o aden yeah sa yeah yes omo so duty yeah and the journey high sanity nyame nhyira wo nyina and then so yeah but Radia ya dey say one my midweek na you go so call your name e wa fame ye share your hwefo nyina Radi nhyira wo nyina minim sa no pesofo Martin na sofo nyina hwe e wo bu akakofo dua Radi nhyira wo nyina jeje no so hwe ye konongo ye chia omume wo fatufo nso wa Maga Junction ofori krom ye chia na na no pe na me adoma ene ye wukuada ochina ye yawo ada ye bebɔ mpai na me adoma ochina nko a tifa number no to Erade adoma wo so bepiem e wo kaase atonso kaase ahodwo kaase school park number no 0555 736811 0555 736811 Brakwaku heya anope echia ne pa Brakwaku echia bebia obia my papa ya na monsete sasia mompaye enya. Wow, so yeah go straight to stories that about so far stories that extra de chiche our social media no esto. But I'm still reminding you that we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, we're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's Initiative, Sam Darko's TV. We're also live there. So if you've not yet subscribed to our channel, you subscribe, you like the page, you comment, and then you share. Latter part of the show, we're going to open the telephone lines for you. So you got to call and then contribute via stories that we're bringing to you this morning. Straight away, first story, making headlines on today's Koowaa Show. And it's Prophet, your friend is Prophet Uja Unyame. You say, friend, Amansi Uja Unyame. Na prophet no kwana so ehodi a ene ebumu no na woti form ene asese ene sem wo say no see na no man dia ene so wani hen so wo kache na no aba abontene ne nsem a oka ene say sebie son sebie nyado se dia manfo bebre twe se dia o see ene no man na so dem so kanche o
so to akoso na emu asa eni adiade otumi fa prayer I mean uko ho anya asem bi so amabo be ka say na we dey sabie so sabie nya na no mo anu mu a abosom sem abosom som ana yeso wa so dem mo ana say den say na yakopon bae na oye ni no ma it say some more kan on social media no so no oti a na eja no bibie wo ho ena next time I can na say mo amoka sabie so sabie nya ado silly things throw about him no what can woman enye no man fata e de fa no ho no o so no unso na the kasi na ni wa bra bishia o so unso na kasi na ni e wa bra bishia but well it's a couple ye je no kwa enum enti yanko na yanko che prophet uja unyame amansie ken azuka tela Fifi. Wabeka sasa no wo. Oh Fifi. Wana. Fifi. Me ha me ho won kofo bi ho. Wahu. Fifi. Me hu kra me ha me ho won kofo bi ho. Wo ye hwan, wo ye nipa. Wo ye perfect. You listen to me. Wo ye hwan, wo ye nipa. Ono wo kan wo ye hwan. Hwe oman na ye wo no. Omo a omaje agira mu so omo ye perfect. Omo na de oman na to form. Wow. Me gira wo say see nipa be de me bad. Ne sofo a wa hye koto a wa ye din de so ye perfect. E don na bomo me ahu de okọ. Me se me se wo se Fifi se mo susu metimi de aboa wo. Na se wo se me mfiri nyame a, wo de ma me fa mo a na me nkobu ma aten. And whatever the mena wo Yes. When the bu aten e nyame. Enti odipa bia ni judgment wo safoa from awurade. Enti that say Ghana for my yati as say nyame na osofo bia ekuta no no so de boa wa mane fa boa yes mane fa boa yankopon na bebu aten yankopon no ye real de bebu aten na wo nipa no wo ye hwan hwe on say your man mu ha ye onkofo bebre wo ha omosole na asofo enya papa ebedru mebi no akọ no akọgyina no ne sa ye wan at Fifi wabeka sasa no wo oh Fifi wana Fifi me ha me ho onkofo bi ho wahu Fifi me hu kra me ha me ho onkofo bi ho wo ye hwan wo ye nipa wo ye perfect you listen to me wo ye hwan wo ye nipa ono wo kan wo ye hwan hwe oman na ye wo no omo a omaje agira mu so omo ye perfect omo na de oman na to form. Wow. Me gira wo say see nipa be de me bad ne sofo a wa hye koto a wa ye din de so ye perfect e don na bomo me ahu de okọ me se me se wo se Fifi se mo susu metimi de aboa wo na se wo se me mfiri nyame a wo de ma me fa mo a na me nkobu ma aten and whatever the mena wo yes when the bu aten e nyame enti odipa bia ni judgment wo safoa from awurade. Enti that say Ghana for my yati as say nyame na osofo bia ekuta no no so de boa wa mane fa boa yes mane fa mo yankopon na bebu aten yankopon no ye real de na bebu aten na wo nipa no wo ye hwan hwe on say your man mu ha ye onkofo bebre wo ha omosole na asofo enya papa ebedru mebi no akọ no akọgyina no ne sa ye wan at Fifi wabeka sasa no wo oh Fifi wana Fifi me ha me ho onkofo bi ho wahu Fifi me hu kra me ha me ho onkofo bi ho wo ye hwan wo ye nipa wo ye perfect you listen to me wo ye hwan wo ye nipa ono wo kan wo ye hwan hwe oman na ye wo no omo a omaje agira mu so omo ye perfect omo na de oman na to form. wow Me gira wo say see nipa be de me bad ne sofo a wa hye koto a wa ye din de so ye perfect e don na bomo me ahu de okọ me se me se wo se Fifi se mo susu metimi de aboa wo na se wo se me mfiri nyame a wo de ma me fa mo a na me nkobu ma aten Ken Azuka, prophet Uja Unyame. And yes, Baba, Ayan. also anything. Just one identity. No, no, you never born. When you're in your baby, the man I want to have baby. Meaning, yes. Then I already go punch out in a zuka. Na wakasa
Etomre bi wa abraboma. Onipa bi nimba bi awugina. Wono atimi susu na akoma mu pona ne pe ba bi de ma wugina. Abrawo ni honhom bi e ka kire ne se ye ha na wo. Saa nkofo ne ye nkwase ampafo. To obo hunu ba bi afiri se nipa ni gina. Wo soro nkasa ncho se ya na enye. Eno na se wo ba na wo be kan dia. Ene ni ombe ye bia wo mfa ho, ni ombe kan bia wo mfa because nia enye no enye. Nti Awurade asem se munko akura ye edamonimu na mubehunu odifo trufo bi e friend ba Yesu. Kristo ridi hunu so ye trufo nti wo kan wo mfuru. Ene odifo din ni dane so, but wo ye mu atrufo ni bia. Idi saane de so wo ka je ni pa cross ye trufo a. Wo nsure because nya ye nyina ye nim no ba ko pe na wa yusu ni di edi be hura ye mu no na abo amane ye se ni pa we ye trofo idi eno no mo wona onim se wo so papa no onwom ni mekrom na ni ada ho asa ni pa kro mo ko ne nchen a o ma ya ahuyie o se ni opo Kristo mu nim die no o transa manfo asafu Proverbs le kan nti Awurade nim se enye nsafo na ye bie ni nyinara ene ye Kristo asafu obi abie eyusu papa ni di. But papa no recognize him say me wen samafo no gwa so dem o. Nipa ofunfiri nimdeɛ kwan so. Nipa bia ofunfiri nimdeɛ kwan so. Betran samafo. Betran samafo asafu. Proverbs 21:16. Proverbs 21:16. It is only ofunfiri nimdeɛ kwan mu a samafo asafu na okopie. Edi asafu no de dɔso. Enye ni nyina na ye ne efura Awurade. It is o hia ne efura Awurade na ohonhom de a utimi ka se efura Awurade se be ya afoforo. Ebe ya ahotoso eni ahodaso daya ibiem Awurade asem si dua no aba e ma ye hunu dua koro Munhwem hu ye difo atofo ya munhwem hu ye adifo no doso bara trufo om nam nyantem no mbom nchen saa trufo no de omo de ahobrase kasa nimdisam ka lom nam saa ahobrase nso aba mo nchen mu de empatako difo nanso wo mu na difo trusam ne wo wona bonam de behu nanso aba wo so enyima a wo ye kasa wo ka eno na mo de behu Matthew 7:15 enti anu nso so ye hweso ade hunu odifo trofo se yi a ubetimi aka ache nso ye trofo untimi nka nso so a ohwe ho so yiye we ne ho papa eno ni ye no yes ni ye ni susu ka aba na ya wo sufiri ni mu kwa afaso kasa nipa ho se wo ye bibi manipa ni ofaso ye wu se Awurade ne nam ne so ye ana ono ha eno wo ye saa nyema nyina na aboa no a utumi se nipa go osoro asoma no ana se onsoma no no na firi ba bia wo ba na otwa mu osupo no so kodru platform ebra Kristo twa mu supo no so kodru platform no no dunsini du difo trofo ana wo hunu dunsini difo trofo bi ne fa ne ba Yesu Acts 13 verse. Omo de omo ba omo pa bodi na keka Yesu ne so ma hunu se wo mo ana no Eso ono de ye fra ne ba Yesu ba to yo dunsini difo trofo enen ko fu bebre de dunsiye ona aba wuram so mo ya difo because omo kura that spirit na ye di hunu tire omo kura ye di gusi de hunu nhyebirum ena mo nso woni nipa ma because nipa jitum say ya abosomsem ena mo ya da fa atade ye ni bia hyeso ena mo sisi adan ena mo baba baduam eduba no gugusi de no wodema etia no ho asem nyina na obegiro no waka akiro oyo dinsini difo trofo betemi na nanom somo ho na de konti aye mi gina asofo mo tesa aso ne se adenti na somo ya awude bebre na de okunya na nanom die ni bi na eye papa unyina wa na yewuri se wona awona ne na wote na odi na nanom die aba nchen na ko fa Kristo di beche me wona ya mi ntokwa ne wo eye wo mi wonya na ade ya aduma wo mi ye fie tumi na ade ya aduma omuso wo matena ye ene ko yo mo faso di omu juma fa question of respect ma ne odo be ba be di agire na ba doji di be wura so dem be ka fe Yesu si a e wona na afa di onu wo fe be nya pro nya wona metawo meta ko yo faso di bi tin ko fo adren no ti nya o ba wo no obi pele boni ya dada no akaze bi de so o Yesu di you as we nimba eno na ya me pese mi cheche mi ehunu be bia ye bi agina no obi ehunu be bia woko ya na nya ne ye obi som nananom odidi atam oba adwaman
obi so nyame odidi atem obo adwaman edinya no ne yeka so bi nya bone den no woka ho di mfonso no bi a betimi aye bi ne mo fa ko hu gina na me hu so gina ho se bi so bi fom ne papa ncheze nya ne papa no ho no odi ase yes but obi ntimi mfom ne papa engofo obi papa mfa ne nya ne papa eno ni ha amuye ya menti ase ebi omu fu ya nananom ho no ma doji abe frasa be otodi ampo e di aye mose e go bani sa wodi brim ni pa bi so tena bi ato no siesie office we ya dosi ya ba won so a o nse be bo nda o si obi timi go don politics no petu adi so funi ni bi obako ni po ho nananom ho ni mu aba ya keka be ma adi tu adu e be ba etu phone no brando na nananom so ni mmere nyam na twedi ampo so de me nko eno na ade be wura we ma me ni hura me nte wase da me mo hunu se o ye ba Yesu Yesu no doso ba we de no ye ba de isi eno na wo kan na o mu su o mo nti ase ye nka se mo mmeye ye nka se mo nyitumi we be se kire mo se e be mu firi ba ni nko o ye na nanu mo di mo nko mo mande we yi nanu yesu ye ni nyame juma nso no o mande we yi eno na so bia fum woni die ma da che be bu hu aten no ba be wuro bi die mbia be disi wudi a eno na ye ntwema a ye be ka che se ko be bia wo no ye de ni die be ma ko wa be ye duty na respect na enya adwuma akolo bia ne ma metete ne brewe ne ho no wo yi ko fu obi ma me ye ma me sa ne ma me ho nye fenti no onipa bia watie bia na odi na tam ko wo ba bra pa nyam be tua ne ka baba ma mi se ma sem fife na de o ware akofu obi abetirem se ne ma me ho nye fenti no obi akasa dize na nanom na afrowa how do be sha enye fe ko for me so respect mo so mo so wa kunta bi bu ma twedi ampo da ni dura e be fa no so no mo so mo gina bu na abada da nya na dwene mra no na ya no mpe no enye sum no na mo problem bi atia ya bato no nanom so yentimi nyi fi asase so ana mintimi go kaka se fi mfentia because your born na de ni nti o de mo baaye eno na ye bibifo ya ye nimu no edi samusu mu fa se de brand na hyem yi se nka si aso dan ya fei ene ye beba na nananom altar ni bibia sisi wo kama on fra na so na se nananom fi enyi aha na me de metena bi ni djuma ene bi ba be wura wa on so de brand bia be wura ba aden na papa se mi se bisa e yo mo de se enkrofo be hu sabie so se nka mo de na nanu tumi ni bi e na eye adwuma aden na yo mo de se wo mo beba out mo be on this is what they using to worship their god da ni ma mi mo de oba de no e kata ni ma mi lu pe one ya nipa nya nchechira mo mu sa asum no nti se oye nipa nkwo hwehwe se do be ka se nyame etozo 2 sika onze jire nyame din so na de ji age obi awa wunya yes nti sika no so eka ho sa ne ma mienu kobi ene omu me botaye ndia ya no mo pese omu firifie no mo ba other side onze bi biti se ka kire nipa bi aba wo nchezo do kumdan onandwie ya ya ade amano sisi so no na wo kum no ba se wo nyame fi asore na afie du na se nkuma bo anwe dia omu nyina di mirika yesofu yi bi ba betwa bia ya mane apese o ye ne stela odi aye ndi ofanya me fie no de ye nipa ti ase entem tina ya no mutu ana motesa eno ne beye na ada honhom na awurade mfa nche mo no bintumi nsum awura no mbe ontimi nsum awura no mbe no nyesa obetan ba ntisa obetan ba ko wado ba ko na so de ne ho beta ba ko anasa odo ho beta ba ko bu ba ko nimti bu ba ko nimti ontimi nsum nyankopon ne maamo ntimi nsum nyankopon ne maamo mbosom Matthew 6:24. Edo ogodi mi fi maamo mo no be wura so fi eze ya wura e ba sa ubu ba ko nimti ani ode ma ono what disrespect no one day so mo nani ma menyam bi oso te fusuro obe ho ko but on fan chew da achi bi eno na ho ka san sem ya na me wo fa asefo na duase pram omo mprate ido omo fi za ye yo mo ba nka minim se awurade asam kan wase
me mama wo bone ko ha so me mama David de awurade wo bone a wo yusu omo eti ebetuma ba za wo na wo yusu awurade na ahye se mra wo dwumadie da chi bi ono na nim ko fa so bi aten ti man na oje mfa me yese etu bi opeso yusu bo yusu mo anya awurade na ma Satan kwan se o so je obuwe di awurade Satan ko nim de adekronti o wole ko fa so yusu no eti we biara ko pie bia nya pa na obu wo de a o so na ni die kwan so na som ebia no du a onu obu aten na be hunu ni tirim pa ni su fie ndu a o ma ko dia bia we dia no yo bi wo wa no wo ye pa e wo fie ubonzo tini fie na akoma kofa no so no wo suma awurade kama wo ye odi awurade ni o mfa awurade ada na awurade ma akwan ma akomfa onim se nkofo bebre ko hyenan ekokunkum nkofo iba we ya no kwafo a so fa sa de nto so a o ma sa akum ni nkoso otima wo ne ba so obekọ akodi no kura ho atwe nkofo bi so a nkom be di nkofo bi awu ebu akọ no hyenan na akọka so kum ni pe wa ko case ami abeche nyame ya da bishi kwacho o wo reason o wo tirimupo edu wa wo ya de na di no kura gosi wu dem ne duru a o wa botire bi a wo de abawo yo njeje wo de ma na ye evil teachings ni bo so wo di boni nti e be sisi ni trase but sana tie odimi a comfortem didie mempe I didn't also do wo za me ya comfort na na kom ni so wo ya za me ya wo because ni ma ni konti asa o me ba wo so tibi de me ya ko mo de ni dura me buate but the one na wo di me kure Okacho nse man me no nyina esti wase ni mi enu nyina da se ye Kristo sumo e ya bosumsumo mani nyini nkosi twabre ne twabre nim ana me boa me de an ana Kristo be shoda se mi yenu ni obetuma ni de afim twabre nim no be boa ne de ano Matthew 13 verse 30 Every day me tinza awurade ahon bone ko aso no ana me yemu frase ahye me se enye obi an ye kaseti a ni mu be bia wo no na yewu se wona wo ni ti no kure kosi yudem na every sana me san no disi ade emu wana mdishi atop ke na mi ti aba kwase me top ke wo ni kure eye kote papa ye ayemuye abotre na akomo ba no so kura o tatu se ya akoma so ku ochi o se nke mfi no so anko no yi obaji tu mu so no se ya ase de na akoma ye na akoshina ye kwa o fa so ni nipa wuleti no e ma me bedwiri si bible asem se etobre de yenyan kofuo bi na de ye hwe wa bi ko nkosi birebi timini akonfo nse de ni problem ba konfo so tie ni pedua bidie mini ye problem unim no nsa na me ya tre se o de ndie ya ye Satan line na onam timisham timi yawo badan wo nkofo bi tishina ho se de mu ye nipa yie epenyuma me nipa ye se okoso okokun obi se de be problem ma o se nipa kun ye okoso okoso obi se de be problem ma o atomodwuma mo ya nse odwuma se ya de ko bebo wo ban ama o obua se sika betena won nsem omo nso wo ho nyame ne nim kwa yo be fase ne o manante eti mo asofo mo se mo gi nuro se mo fie tumi na tumi so mi nsi mo kwan ba mo ntina da de tumi ni ti na mo fanye adwuma se de sefata epure ni tu na urade so on na de mo fa ho a ono abeje mo ba de be wure na me me hunu dia meje wa ma wakokeka ne ma bo mo kuma to akone me na mka kire o ni wuru no kura no ni ntu no kura na mo na mo ane yanko yanim wari na bo nsuo mti nsuo nsuo nsole na sha sole dem se nye nsuo biem afa me yesofo ba da biara da odi ani die be ma be konsuo nso ko bibi no BBC nti oda ni dia yibi pu na tense de oye ni nyuma fa ye tumi ye diam eni nsusu siwo dia na wura aso dem so be ya asole oda susu se dia odi ani die ma no se odi ne mo mbe ye bibi a o impact your life etani dia you could be san question no yi ano o so se dwumadi a odi di no wa ye ne saa pepepa obo na baso e ba janya pum na mu fish wi afi ewi ma mu nyankon di puwaye bone so ma mo fish wi na so bone a wo ye se one day me buti mu funu agira fa adasa no de omoko Kristo be check ni mi enu obegina temu because we didn't pass it no beti makum nipa eno nim so beti ma provide nipa fish ama ma we
in fact Awurade hye ni na point no kwa no you fish wo nsuo so de Awurade ma nsuo mfaso e ba nipa ɛna nsuo sɛ kura no ɔde pro nipa nti teki nsuo no sɛ ebewuri nyanga sɛ da bia nyam de pro nipa bɛyɛ more than nyam de nipa that's all saa no yɛ nyina abra bɛwotie ti nsuo bi wɔ a ne nimpa no wase de nipa du ama ne kum nipa ɛda ne dura na tiri mɔden ba kyerɛ na Yesu nti kodoɔ no anka kodoɔ no ba bɛbɔ nipa nyina da ne eti ɛkyɛ sɛ Awurade agya na bufuo suban ɛna agya ne papa Yesu ban bɔ ɔsoro sɔre yɛ ɔka sɛ yɛdin no otie no deɛ a adeɛ biara nea ɛyɛ I respect that but nkɔgye ɛmfa no wura nyame fie nti saa nkwate asɛm no gyimi no Okay. na me hu yɛ nyinaa mɔbɔ na ɔmmɔ yɛ nteaseɛ as time goes on biribia bɛsisi na kwan so kama eti yɛbɛserɛ sɛ wopɛ sɛ wɔka biribi tia obi a hwehwɛ wunadeɛ nim yɛmpa adesua yɛsɔre yɛ ne yɛdi obi atam medeɛ megyina nanom tumi di twɛdi ampoɔ wɔ ahoɔden wɔn na bo ɔno korɔ ɔbaeɛ no ɔde respect ma Satan nkɔni sɛ Satan so wɔ ne dwumadie bi yɛde ɛdi but deɛ ɔmpɛ ne sɛ Satan bɛba bɛwura nyame ma ne mpɛ so wɔyɛ saa so Awurade ɛhɔ na Kristo ahitie nti ɔmu sɛ mode Satan su no bi wura so ɔdɛm a te sɛ ɔkɔto sɛ mu di dwa no ne wɔahitie no because ɛno yɛyɛ no abɔntere ɛhɔ na kalabule ne saa deɛ nyina kɔnyɛ ne fie hɔ yɛyɛ sono nkyerɛkyerɛ wɔ sɛ nipa te aseɛ badaa ne ɛteɛ sɛ womma tikyi nsa na woyɛ ayɛ demon de ama nipa na woyɛ asɛe nipa adwene nti no nneɛma bebree hɔ a nipa nim a yɛbɔgye Awurade nya yɛboafoɔ ɔnka yɛ ho ɔnyɛ yɛ kɛseɛ na ɔma yɛnko nkɔ yɛ nim bisasɛ deɛ ne ɛwɔ kurom ahaban mu a yɛte dwale hɔ a onipa bia ntimi fo ati kɔ nka fam ɛno nso yɛ honhom wote asɛm no ase but ɛtumi yɛ biribi pa ɛsɛ mu wɔ no tumi yɛ biribi bɔne. All right, of course, let me remind you that we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, we're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. We're also streaming live there. So like the page, comment, and of course share for others to be part of the program this morning. Second story, it is Faso, it is Amamo, and it's the prophetess, be a pen of prophetess, Irene, a DJ. Or the above the Twabonson. Then some all can say, a soft woman, man, or more Ghana. They are fake. They are not really from like seriously, therefore, they should be never. We move here, but they know themselves. I can't call some of them semi papa. Most of them. And your papa? Yes. Most of us offer your papa. No, my friend is semi papa. There be. To make friend confirm with the same papa. To call them a spiritual father, no. But you were genuine pastors. Wow, they are different. It's few. No, I will never mention name. I believe in myself and I believe in my spirit. But for me to call somebody, did I be an grandano or no value will be so or the bet a spiritual father? Did I be a one first and I mean, we Nigeria for pastors in the co blessing. If you are no interest or so I say, but the future of the man say, Yamina was friend on Fanya Council. Or we can't talk about mum. You understand me? So we also will be count to quiet and it's over. Oh, Debbie. And to so. Sebia, never be now about social media. Maybe I am supposed to be any power. Oh, yes, any part of the woman, any part. Now, never let matter who was you be free. Over free. And to the person me answers was so by your gun, or by your soft bar party, Sasania, and rather ever do this time. I, Jana, now so yet me a several sign 3-story building. A man young couple in young cutting for food and answer there. I got a man I so because young Muslims never fight. And then Uncle Foy from say all court one never fight too. It's the pastors who are going to fight against you. As of one now, Fima make us a mitchell. Catch me. We move here, but they know themselves. I can't call some of them semi papa. Most of them. And your papa? Yes.
Most of us offer your papa. No, my friend is papa. There be. To me, friend of me with some papa. To call them my spiritual father, no. But there were genuine pastors. Wow, they are different. It's few. No, I will never mention name. I believe in myself and I believe in my spirit. But for me to call somebody, did I be an grandano or no value be so or did bet a spiritual father? Did I be a one first and I mean, we send Nigeria for pastors in the co blessing. If you are no interest or so I say, but the future man say, Yamina was friend on fan Yamekwanson. Or we can't talk about mum. You understand me? So we also for no be count or why any so boy. Oh, Debbie. And so so. Sebia, never be now about social media. Sebia, you're supposed to be any power. Oh, yes, any part. Of whom marry any part. Now, never be a matter who Musa. You be free. Over free. And to the person answers was so by your gun, or by your soft bar party, Sasania, and rather ever do this time. I engineer now so yet me a several science 3-story building. I'm a young couple in young cutting for Fugu and Asadia. I got a man of Bosho because a young Muslims never fight. And then yet, be Uncle Foy from say, all quite one of fight too. It's the pastors who are going to fight against you. As of one now, Fima make us a mitchell. Catch me. We will be ready, but they know themselves. It's all patches a big kuruma. I can't call some of them semi papa. Oh, kuruma. Most of them. And your papa. And the prophetess are in a judgment fee. And you're saying, Baba, do you agree with someone? Okay, do you agree? No, but I advert. I hear you. I don't know. Station be out here, Kakania Froza. Now the honey may be a room. Also, but and then I will see a mail at the name. And young can or show Monosha that boom by your home advert. Sabe any papa who's a young can to a monton for now. If it's obeying a medium watcher, what Messi I saw that advert no by send advert no buy so will be too far. And come because a beer. I grad there who say. Ghana suffer on M1, that's the reason why in here. I got them to men when you're going to be a suffer being your papa, and Binomoso, your papa, and who been Corona man ante. Trump Nigeria, Brano, the onion and the two name the soon the pine. I wanted to him could you be. As a man can do and a conway. Nigeria, and I know been to order wouldn't name the soon the pine. I will feel a common jaya. We welcome you a damn for no. I then I know the ultimate or not the Obadia. Ukuraon panobet member one cannon and say as a mother. Nipa free Nipa Bobuano and Akumum no danady. Nipa Bianima, Wabuano or Akumum no danady. Nipa Bonisu free Niponia Bobuano and Akumum. And then Nipa telling me to Finima, Wabum Akumum danady. If you say, I Akumu Amana Bros. I Akumu Mamma Bros. And no, and no Nipa Anoka. Luke 6:45. And then I come and once and be a person worker. And no dear piano no our cannon. Our brothers are trying to municipal. Our cat is as a nipan a hana general. On what you when a henny pan any pan a cohano. Or to one a henny pa and any pan a cohano. Or brow be a young from Zwaya Chinatuma. Wabayas of a bar. Because I'm a young possessor and Namoso. Then Nipana Sabon and the yard and for a fair walk of their fiazi. Radios of burning in a mobile big theaters and the mamma at Demono. So as of focus, champagne no Carolina and the mamma of the others years of every day say, we will be a cocano. The Giddies are poor, such like so, no, they are poor no. 10 beer of that kind of person, now you're cry, I saw then a nipper beer, I am your metisa. Uncle refers a minimum kumba, yes, mercy, with your minimum coup, and refer Fanyari. Obeka no wakazi we boni a medipen mmebi atwam ade ana me ye a ensem bata tigagada akura sacha nko so nkomo nyete se me yesem be fanya me foforo me yasa papa asmasi be ka me a mentman hye me so kofa nsem we nyina de ba na me kaya na mannu me ho ba me papa no no na me nua be ma no na me kunu no onya nche ne nkonko ye ni ho ne ehunu ade nsacha Nenso niema na ye me emfaso no. Niema na ye me emfaso no. Kristo nti na bu na de rede.
Chia me maya chi obi no. Kristo nti mabuna hunu. Ni huzi wenu. Philippians 3:7. Ya ti huni ano. Wenu. Wedi oye nipa na be yenwa ekokura koyeko odoni na okra no. Oye nipa kro. As of mami na opie be kaze. Ma obi ka na mu obi na ka obi ana obi na koka no. Papa no yesofu nti no. Ohu se mistake ba kwa ba ya twi ni mu no. Opotemidi amami ni di ni na wa mesoso. Because the Bible na say prayer so si muwa okwasia. Na jimi se mo no anya so no. E na okobua na mpa okoye so no nti wo muwa biem. Papa ne kana no to na nwuru Kristo asem. Na de okurom 24/7. Na de nipa ba akofo na bem. Eze na ya chi nipa na abegina otufu we de se ni ase nipa na ha agrada okurom a. Ha wo ha nipa no. Wo ba nti wu se unia no wo ha de. Na se ma ko nim so ha de ni ba ne kana na ya na. Ne nti no no obegina wo be kai di efe. Obi ne ha agrada. Obi aha ne da. Maame ne tena kurom ano. Nkofo kura nsuo zo mmekọ akọha. Wana ji ne hu di se ne ho ode na bibia ntumi nye ne wiase. Ena onde da bia wo ha nipa no watu ati nipa. Ene ne ne. Ntuwa ba wo se maame e. Kristo na ya fa no no. Ye mfa ye personal suban ne nante. Obi a wo ni suban. Ba nya fa na ena me ehu ze wa fa no no. Esesa wo te bia bi. So we be Christo man. It is only for Christo man. Baya body of fufuro. Nyama da Ni na atwam. Waya fufuro. 2 Corinthians 5:17. Sa jimi se ye de onye nipa Uye nipa no ba na adwuma we wɔ ne hyehyɛ ye da hɔ. Tintimi ni so mefa. Wani afa ne de ne hyehyɛ ye. Ye ba han hyehyɛ de ma ye se ne nsia no ma start na wɔtwe mumpo. Mintimi nyale se 7 na meba. Ebo mi sa ofie mi nsi adwuma mmemmɔ hu se mama. Because me ba ne sa dan ya be kasa. Adwuma wura so wo be ka ma sa ntim fa wo tam me ma ye. Ti ye ba ma folumba ho akɔso ye mi je dan ya ho be kɔso ye ni je sa ne tam no de o mfa mi agoro. Eno ne kasa o ta okodu ayi ni mirika. Awo ya ma amra se wo hwefo ne se o se nya ho asembɔ ni bi nka. Eno de so ye ni pentu timi ni so. Na emum se wo be fa nya medwuma a wo fa adwuma pa ye odie o ma wo to ndi ne de wo pɛ. Adwuma ye hare. Abramo ka se ya na da fom sa. Fa ya oni mu ne ehunu so wo hunu Kristo. Eno ye Awurade nso odi kan ye o. Amane be ba ye be twantrato so. Ni nyina wo famu a na wo hunu so wa prepare wa koma so ne be nante. Mo de ba asim ye nipa na wa wo ko wi ano a ya nya wo de. Be kan ye pe bia de atrama wa koma to yom. No hunu so ba wi ase. The sense of mamoni we kan mo metena media nso. Oni hwe kan mo metena media nso. Mo za ka 2 months bro nya beba. Obi a hate ne ho de akoye 31st night. Munya isa de no. Dama nyame de be ma mo no de ama mo no. Oh, Charlie, did you chuckle? Ah chakria. Oh, Bishop. Because chakria. Bishop, yes. So the best friend ni chaku. Chaku. Bidi adam for ne abebeche. What's that show? Hey, oh, I don't know. Epa. Hey, we don't say that's your family. Ani asa agro. Nse akurase na kuti apim timu. Hunu ye mwa. I have a couple of messages, and let me read it. Of course, I'll go for my break quickly when we come in. Of course, the third and then, of course, the last story will continue from there. I have this from Alu to Noble. They say, good morning to you, the nation crew. Danny Boy, also watching us from Brante, Code Noble. I say, thank you. George Mami say, good morning, Diana and your crew. If we just say, good morning, my darling Diana and your crew. I have this from everybody that say, please kindly share this video to friends and of course the family to be blessed. If on a day you watch and if I said I support Bishop, but well spoken Bishop, I love what Bishop is saying. Please stop talking about Agrada. Diane, please tell the woman to close his mouth, of course, the mouth, because if she is coming to support Agrada, we are not interested. All this messages is coming from me if we do. If I came back to say that, sweet Diane, the prophetess want to come and of course talk about Agrada, of course, Agrada's case, but tell the woman of God to close her mouth. Yes, the moon. You can't want the idea. Mekai.
Yvonne Oday says no comment for today. Why? Oh, like seriously. Anyway, let me go for my quick commercial break. And of course, when I come back, Koowaa continues. Stay with us. We will be back. Odiifo ene odiifo odiifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se upe baabi pa upe diifo bi de ho akobata no a ye wadiifo mu ahodo minimo hawo kore hawo ohwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se ma wom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo mama na be ju nsem me hwewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de mbra enye chinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame anim nyam ene ne kese me number wo hwe machira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame anim nyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Jumadie na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo sam wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Jumadie so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kra nkyere nipa. O ma mpanyini yamfonso aka no kra kyere no. Saa na minister yamfonso wo hia no kra. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kra me yebɔ ne me hia no kra. Bo me na yenka no kra wo man mu. Ewo KUMAWOOD TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we buy ofa je ho saying. Jade ya to kwabena. Asa bi wanya respect bi ama na oka afon che no. Etim beto yakunadu. No nso agide same fun. Say Ghana politics, football, awrade nsanim. Na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi. De ani abeko. Anti prophecy no wonyi ni. Womwa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen yeso akeka bom ene yeso yekabi ama wo so wate. Make sure so be he Koowaa Jumadie eye adwoada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye de mu host Diane ena me de evremo KUMAWOOD TV amansane yena yedimu homo Mepacho, I am the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. Home estate and broad factory, the power of Buano. A big Biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and who say yes, and part this will be fee, a home estate and broad factory, and a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan ya dano, ya poama baby, a bianonia daje, a biawaman on it, or a contum, or prefia, yes, we are talk. Because when you will be a near, Ubabi see a home for so a beboa, among estate at Tiapo, Yenim Sessica ya, Yenim 51. I was with my Libyan country as 7, and more than 50 one on the Sentino, who for me, I could now, if you sit down,
if you want to say, yeah, the block papa this is meant to according. Some ya wotra unu wonder. There are a lot of estate okota and jenenzu eminu ato okota and jetna and one elprugu at the yejina ehese and yeme kotote and wodini wom at the man so wotra and when you nyamshe and winsha ebe dia nyamisha so fa number de guase na ne home for a deals I was so a home estate and block factory afensu biem ebia wa manone o Ghana opra prota top prota day prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa chiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya na wo brania mo bia bo so da form afenso wato plot ni bi o amanane wotimi mesi fie nziso sanse woni obi a wogini di wodi skamba abusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts me a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders are your e bi kra beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ma be 3-4 days ye betwa blog no ne ni nyina egu cars ni ye dia fugu plot ni so na fe wa po bi a wogini di se o ma se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi won say indeed o do ho aboku pa in fact so otwa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wogi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa enho enna ne anu kwan ye uyo djuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma fie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo hu da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama upe dan han semi room self contain dobro de dan bi a upe bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wu da ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di woni brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo ube ye hia the number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha ye jama sase pa manso na ho ye man dan pa amodini wo ya man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba It's the same. Thank you for choosing us this morning. Of course, you're live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH Samdakus Initiative Samdakus TV. So you're live it's Wusha Ayana Wase na Afufonso Enyebi Arship. That story making a line on today's called so and say I read Betuja say supponents and I said the phobia or more Kumasa wants to have and do many important no. When you have bread and then the power, almost say almost say, they say the taxes if you are the more and your taxes a fit one. Send a system, you must say the identity. Not still, I know tax here, tax there, ticket here, ticket there, any idea don't put that say, but and I don't pay the opportunity to promote shops. You're not paying you for now, one for the game to pass. You're too. You're to be eating in a taxes and your chat. Young folk, in shape video. Se mene ebinum ebetwetwe nkomo yentimi nkomo asem emam ne enti a enne wo mo mpese wo mo bedidwa wo mo nya adwuma a wo mo eyese wo mo eye sit down strike anase wo mo open shops no wo mo ankasa enchechire mu ye mo akwaba edeba UTV so mejo so eniamam ti sen yankopa adom boko GRA fo ayem den yo GRA de omo ye enforcers anase omo na omo hwa ama emra ye adwumanti no omo de ye ne omo ni asem bia ya asem nyina ye adwadifo ewo Kumasi ana Ashanti region ni titru ni adum ye ne eye aban na ye papa ne aban enti ye wasem bia ye papa aban na ye ne kasa ya asem titru ni nyina ne se eye taxa se sei ye tua kane na se ye tua 3% eye VAT value added tax
na yetua 3%. Ene ebinom adwadifo no binom ye raise omo every 3% ne ekɔ 19.25%. Ye nyina ye ton ade kro. Enti yemfa ne se me nipa obi eto am store so na ono ton ade oton milk me ton milk ono otua 3% me tua 19.25%. Na yemu de he na ne nioma bo be kosoro ye de otua 19.25% na nioma be kosoro me so me ton ade ni bia na se me so me to ade bi se me to ade me call rounds wa se me hunu ni a price no form enti se obi ba na so hunu se we de 3% ebo no form me de 19.25% ebo no so certainly on to me de obekwa akoto obi foforo de enti abasa there's inequality in the system enti ama for ebre enu nti na ye ka kire ya papa aban se omomodin so obeye hu bibi ama yen se de be ya enema bo be kofom na adwadifo anase won na woto ne ma fra adwadifo so se no mo so mo ho atom yesu adwadifo yesu ekoto bisa enti yesu ho kire enu nti yesre ya papa eya aban se onhwe na onye hu bibi man yen se de be ya enema bo ebetimi akọ idea calculations na wo mutimi arrive at say obi tua 3% for instance omo move ne kon 19%. Say mutia raise a free 3% con 19.25% and say we sales 50,000 500,000 who sales here 500,000 you be migrate to every 3% flat rate at the wako a standard rate of 19.25%. First no mutia 3% flat no near or turnover we sales our bayano. O says yamfa say month ni nyina sales abeye no 3.5 go calculate 3.5% no akotua first na ye hwe say bia o sika na edru x amount anase say no betua 3% na anase say na ye 10,000 Ghana cedis obi a o 10,000 Ghana cedis bia 100,000 and 10,000 Ghana cedis bia no o follow under a flat rate no but any eko 50 no mo so mo ho atom yesu adwadifo yesu ekoto bisa enti yesu ho kire enu nti yesre ya papa eya aban se onhwe na onye ho bibi man hen se de be ya niam abo ebetimi akọ idea calculations na wo mutimi arrive at say obi tua 3% for instance omo move ne kon 19%. Say mutia raise a free 3% con 19.25% and say we sales 50,000 500,000 who sales here 500,000 you be migrate to every Daya omo zanka mpe Sanka stores ni nye kan beba na niema na be pranko mutumi tum up to January anko obi nto akoko obi nto mo kakra wo fi na esan atena se Diane obi ni jangu a ni obi na kumanti so obi ntimi hu ntimi ntor mo obi moka na nka no basa na kom de Ghana fo a afedi ne na na do danko akufo ado MPP ne na ban ya amane me ko ache no ke nyina be sole waka asekire na ka ache nse papa isi de aboro so nke mu nche mienu se ne da ye hunu no aye nyina ntimi nya ya adwene baako ensekire nkasa ade na eche ntie sere aya mani fred ye menhunu ba ban atasi bia wezi eburu adwene ntiase so MPP abanya na do danko akufo ado da no yes MPP abanya Boboswe, ubenya bebre. Boboso, ubenya bebre. Sure pa, Dayan. Sure. Ababa na aba atu petrol mtena nado. Ababa na aba atu diesel mtena nado. Gas ya deno odi aneno. Ababa na aba nziwa ubie di nko. Ababa na aba gas watu mtena nado danko akufu ado. Ababa na ba obeye yire bi jije yeto yeso ababa na ba ya petrol ni ye friends lorry problem atoto a ene wutumi fa ka tinga janchi esi ayi I want to run about ni ajo trotro no adi TCB tinga janchi to I want to run about after you can 70 pesos up wutumi ko shebe bi ade na duro you expect to have it the same eni aban bi aba ye nyintum ye nyanko mo we di paso ni so time changes na niam mbeto de onyi nti ase mo mo store no omo nkobie na omo nto omo boka omo mfa mo ye omo mfa
ni nyina yɛnti ase wiase obi anti ne wɛ Ghana yie na ne ɔba bi adi sɛ woso so ɔba bi yɛnti ntia yɛ na wɛ na wɛ ba bo an ne obi ani mfiri tim sɛ tam changes dia saa na wosie nyina yɛfa no wiase ni nyina nneɛma mu bɛto that's all. So this year. Sasa for this year. Also made do man for fun ben. Also made one another for the ben. No do another for the demon. No do another for the demon. Makuma de we film. Yes, Wakuma de we yi film in Japan. Sure, me ko so no ma ye dina o mas. It is our mind we no person na dina ngwasem. Me ma ngwasem, eni ahudwiri die na abro men. Me ma ngwasem ni ahudwiri die abro men. Nyansafo nyansa be ye. Na nyansafo ye nyansa be ye. Mu fu mu nso so akata. Ani no vuo muzo akata oni na ode ona gire to hinteru adefe mo amodi mo gire to hinteru adefe oye woni oye wusun no oye woni oye wusun no kasa hwan obi hu ye no kasa ade ani ye bia hwan no be na se hwan obi hu ye ana hwan no nimu pese oni ozo ni pa kododie Isaiah 29:13 man hodo no time changes so mo hoto mo hwehwe we koyie ye pagya ade mu no na ye pagya wadwuma ye nsu sikam we ni ade a ye nwuna ye time changes na ye obi ani wo tia budochire na adwuma a wo ye se etua no 30 million ni e be ka kire ne se taza na wutua na esi 10 million se ya tum esi 20 million tum fa so 10 pe na abina ni yanko pre na adwuma mu se adwuma no se be na ka tua akọ 4000 nti se nhye ya no time change asa na ye bibia nipa no ko fa de ne ba ono so fa magi 50 pesos biom ono so de kwa akọdi 2 cd ansa na wo atuma akọta 1 cd na ye se la enko ono sa na favor babia ni na mu ko o yisha ne sa ye ekoto so no wa pa ye nyumam amma nhye ya na akọso se atoto ne amam to mo so workers na ka tuam de mo so fa nko level se na e favor bia wa about bet ko ni se na favor bia yasi ye ni se ya na mu ka se ne aka tam chi da bia o de ye de yanyi buru ni ye so sa mpanyifo no ho nto ifisa mu ma jimi o man na jimi onim o man kwase o man kwase onim so o bone ho nyasafo papa de ona kuma trofri ho Jeremiah 4:22 Tidaya ye de boko kono to sa ye koto aba de ne ye ka yesi wei ne betimi abeye onye wi a ye pe na semti ni aka se time changes dimre ko ne nimbe bi abe ko ne o Ghana focus ni bi no akutu onzo ti ano kasa onkasa ma ho ozo kasa ma Ghana fo na ne won ko awo di abe yes nje Ghana fo nyina o se bobe bi aba obi cry the about has say even though they say that please the world is changing and the world is not going back and you know na make a even there say eh na even there tie time changes even there ka kire mi okwa adwuma ye tua ne kasai edi ye 2000 musu kosi sai otifiri na wonya bibi tu na chi even za to sa we ya na ye mekra ya samunya no ofase for ameye mo reason business o party ya radio presenter obe ko musu ye tua ne 1000 na ye 10 million we got to petrol 1 gallon 52 cedis 52 cedis no 1 gallon uchika unim sentimi ba wonko demand to ameto 4 gallons for a day some orange ya 4 gallons no 2 million o dey mfa no 1 million per 2 gallons na use ni day every day me use 1 million 1 million times 30 30 million you try me cut 10 million how can I survive me fa me video my o me jolly am my you cannot use our word way and fire and party one broji out no idea the reason I think most people outside the country they are paid well I don't know make a chum say it's near me than a banning pre a pet but this is the case that yeah we are to maybe a do scalp on the mouth. One year we are to maybe a broja sanity. Maybe now it's nothing now with that one now shack it and say if I'm so when you're juma because I can tell no cry no S. Tazi am trying your mom hit to a radio move. Mom won't take you 4 million, 2 million, we did 3 million. Radio presenter, we did 3 million.
obi de ntimi di 3 months na ye ntua 3 million ma no ofa card bi ani pa we on te yawo tax na ye de no then how to fi am pebre ye kwabra ne be kan no Tankoko ni nyina so no wo nyi no wo so nka ho wo so na wo kwa adwuma mu a they want the one person was so you understand edumre bi a e wo say adwuma ru afọ no so no ehwe senia enu am na wo so mo he ye nhihye we wo sa ban ni hunu then ya ti wo na me mfa mu wo so ukwa abroche na ban no na aye ne sa abroche ban mi adwuma sa o aban abudwuma kakra wo abroche kakra bi aye office say this not one wa say ne ye bi ya ni aka no abroche aban wo America for example me fa wonya mfato wo nkyerɛ America nche ye say we bi wo adwuma na aban ni ntaso ni wonya mfaso afa wo wo bi adwuma no sa aban ne ye na so adwuma na etofo mo ye mmra onu di sika abeso wasene na adwuma na timi agina na onu atimi nya percentage bi ewa adwuma no ti da bi akro no nyini tumpon no ama won hyehyɛ se waka na wo ye adwuma no ne maximum rate enkodu sei edi nipa bi ye adwuma wo bi enim se sei no wodie ontimi a onko nti so aban no nim ne wodie nti so o ma ne tasa onim ne tifiri mo betima ye okay ye tifiri ne dan mo betima ye okay ye tifiri ni nsuo mo betima ye okay ya san hyehyɛ ne wo he etina ye bre no ena na me be land say enya adwuma when the system is not working adwuma ra no ye de adanya mitifiem ye odia ye mama katua me market yesa eso ye mamtaze me mafane sa taze ya meji danyan bosumi subia me water bill baba me 50 cedi but na wo sisi me tola to the me talk 50 cedi wo sisi 50 no kan for uya petrol wo de be nante eno ya asebufo ni awu bedie no de o ka se ko wuje sika amfanye da bia wa hwe ye da bia obaji sika danyan bosumi ne nsu ye kwa na o fra o boss mpa to fa mi pay ma mpa eto da kwa obaji o bi onu su kwa wo ni bi da ho ente basa ye di eni won the manager becomes fed up ejuma be fed up I mean it's a whole lot you will not get allowance anywhere enti kwani ti se ya no time ya ma tare allowance ya ma hwe de waje no ebi na ade faculty ebi na ade oye gaye gabroja ade oto pa pa kini fie ukodu e train no afu train ni bi wu na akosi o ka ye say ya de bi obe self why have a flow bin pato me wachi mi o pato me ka say o pato ene de minisco Roman some jefo etimi nka no kuro nyina kom na say kom it is a penny na chen kakra won kodi na tem won na te won ka no kuro won ka edibo so na semba na ode wondan kuro mo nyina the system is not working the system to work we can't buy petrol and right over the week I was selling Uncle Sophie Sapo said listen uncle mo abemu adia ba kwa mpesa mo ye ma mo ti petrol no so because you come out you to petrol mo pe na afeti bibia dio on sebie so be ka se me fa ka na mpofa me no ma wa fa ni no ma gu adade wo ba ya to petrol no e afeti no ma na wa fa gu adade so betu azo antuma esa wo beko ndi e beka no o se wa ka je ozo ka enti no o dia ka mo na so ka me ka se de makofa na ye enu na afeti no enti bia ma me ton bo na nso me pe fa so metum na manya amfafo na mekobio mu a we na yeripiaka yo how we ka se ka will be most yes ye de begu awu mo tete ne te dan o mo de no sa na wo so mo ye no because sika o de go fa na ano no so the 40 million e ko ya say na wo be kobio mu no ya wurezi ma 40 million chi o ye no times 2 tu antu ne o ni mo we ra go ba na make na so kan afete de wo go afete afete uko fa abia ni 2 cedi ona wo di aba ya papa je ni wachire say de ade anje 4 cedi e di before so be na da amount go for the same year ma ba me tire me wa no tum obi akofa bi de dado akofa ne nya no na ya tum eno na me njire omu na ti asie so na bi ne ya de say de ya exam me sa akofa anya na jiro sa na tie ku 2 million na de ya aduma 2 million ti makofa fu ekura wu uba ye ni esi akefo nu dia de 40 million tinim say 40 million we beto ni 2 million na na akokwa na tibi you are right that say can the papa mu a and kamia kameka say baby adada no dia opportunity me too na bo say me be ko biom na makofa ba e na me betu mo na so obi ape profit ntino I won't do that me so that then
ama manya faso na mi say ko bi mu a e bi e no kwa cover de me dey cover me popro no enti me to won wase mba to wase mase aha say kama kokko shoes we e ba betom say shoe na makofa na no dey say ntumi ya tumi affect no nanso ya bibi ponti no yes do metum e say affect no because me ko bi me kwa aha enti meti asiesa say kai me so anka me nya ne sa me ka so ke o dey yen to ne dada do bota ye ko fa na ne ya tu yen nya ne sa is because the system is hard. And your best friend say aban no ye bibi na taxes no any no man no also and people are crying, especially and then kwa and none of me kai say ye ya me koi kwa na ye to no kwa back me to back na 100 cedis na nsane ne I mean ya breakdown me koi ye almost 150 one say me to bi enu a me to me nsan ato na ya listen so I say more than who be to say make us do hey Diane only or frame you on make us I'm saying me kind of say just also me ba me come to one frame for me that say akosi say go nim say ebia make us say ebia me kind say you understand people are running away from people relationship cannot go on because only say me girl na the car say dey say be so or say me ye or say me top two or say me yes say to Johnny and then me man pay say be oba on so na all man who can be brave. So yes, you better have been saying it. They say a man na madam because say you dey TV. Mom say me am here you want support from the day to you can't buy me. You are. You have a last story then Friday story. Madam be go say I go. Double number double. I think me double number double because you have nothing to offer. I can't do that. You can't give me anything. So why should I go okay whatever to make I me come to offer me something. Child be say say me my friend ampa say that I know so too when we see or ba na so very relax you don't go come anyway everything my friend my sister was sister I remove people are suffering it's very difficult last time I did bro near sorry to make it say I'm one thing I'm swaba and he said and I rather say a chain on evangelist mama pops na sorry man on my for lie let's focus about the pen one thing. Wakasa. Yeah, shit. na asafo no aboa wo wa se wo ya asole ba make say wo wa sore card a tire se wo ya asore ba wo ba asore nko ade e wo se aboa wo etisi ye bebisa wo adwuma a wo ye na ye hunu sika ye betimi dia ye den e dia ma wo amwa start aye adwuma na ososo wo nsa aye den akowa no e heavyweight champion the national ministry se ye boa ye nsore ma na almost so no omonye adwuma aye obi wo ho a wakwakoje aban busia na wakwakoje ontimi ntua aye ne ka
but what na bedwen asafo once ya wode na wo ho abedwen asafo aye asori na ye nyina ye sum le ready enyankopon no Bible says send wo ye ma wu nua no sa pepepe na waye den waya ma ono asafo awurade enti e wo se wotimi buo wu nua na owo ahokyire wo na ono ababoti bisia bi o baabi ye de ne kotu afiase anase ade bi ha no meka se wo hunu nua onye ne ho no e wo se wotimi ye den wotimi buo wu nua no enti eno no asafo ya fatu ye ho so se san krofo na omo asori nim omakwache busia no ye boa hom etua ekara de ye den e de ma wo enti no behu a bebre ewo mu a ya mo musika de kokko ye adwuma ye tua omo ka de ma wo obi won so so a oni baabi a odi ni tin ye den etu baabi a oda no ye tu no ne dan a woti mo hwe adwuma ye na asafo no aboa wo wa se wo ye asole ba meka se wo wa sore card atse se wo ye asore ba wo ba sore nko ade e wo se ye boa wo eti ye bebisa wo adwuma a wo ye na ye hunu sika ye betimi dia ye den e dia mawo amawa start aye adwuma na ososo wo nsa aye den akowa no e heavyweight champion of the national ministry say ye boa ye nsore ma na omoso no omonye adwuma aye junior pastor Daya enyanwa Paul ni Silas koda fiase na Awurade asem ti dasuo mu no omubọ mpa ye to ayi nyum ma Awurade na fiase nyina so ne nkonsonkonso nyina teteye to omunya o maame ne mane mo mpa ye osum Israel nyankopon no abegye framane ni no wafiri aba dasuo mu no yesu sa asole me ebo mpa ye ta na chi because omoso yesa osi dasuo mu no Paul ni Silas bompa to nyum Paul ni Silas da fiase oba no mo bompa ye to ayi nyum ma nyankopon na duafo ni tie enti fiase na duafo na dem dada ni tie performer asase wo so kase ma fiase ni na to do manam se no mo nye boni bia no mo ne Awurade wa pam enti fiase nyina so no wo so ye na munu bara pono ni bi amunu mu wa pono na ya lock ni bia na mahoma no sinsine fa na ona homa ni nkonsonkonso ogu wonsa ne sane Acts 16 verse 25 enzo mo enwane because omu ni boni biara ise maame ni boni biara onkoso mo mpaye nyame ohu nipa mobo no ebegina fi na mane yi na ne mane so nyina mo omo ko ye chi omo na omasofo gina ebo mpaye so omo benya nkwa na omo nya ne moroso no mbesa ba omo chi biom sa na siye omo ma nya za omo tu obi honhom ete ne so na fi ne so ene mo omo kopia fiase o de Petro koto afiase wode o de Petro koto afiase wode nso asafo ne to aso bu nyankopon pa na kra da hono na ne mane gina o ba Awurade mpaye na anadwona Herod ubeyi na akọ anadwona Herod ubeyi na akọ na Petro da asrafo ba 90 Petro ni asrafo 4 ntem no wo hye na de nkonkonson ye no agu na hi na ye de chenya na o de ne pa agu ne na wafo no so gyina puna na o se fiase na posifo mpanimfo so gyina gate se be ye obi an Awurade befo be gyina ne nkyɛn na Awurade befo ba ne nkyɛn na dem wo hyerɛn agra Dawudi Awurade di ama befo ni megina wo nkyɛn ho be kyerɛn na de Petro nkyɛn mu nyane ne se na befo ni Petro nyane ne se sɔre ntem wo Petro ye no apam usuma Awurade no kura ne treni mu nti no sɔre ntem na nkonkonson ne fi nse gui na sɔre ye na Awurade tie se nipa na kye oba me Awurade ma release Acts chapter 12 verse 3 down edinenum na oto ye ne nye ne nkwa so oni Awurade apam ye great dia no wonko mu ntua bribe o ma lawyers mfa akiri ne ye kenkan lawyer bia mewuram Awurade osom na abofo e bai o mba be ye niema agrada akwa na asole ngui onzi anya nne bi still o makotena ho na odo ze de nipa ni wode o mo wo twa picture mi hu o me 20 no ma chicho mu asese makan 20 asofo no kan wo me 20 no ma hyehyɛ ne kama taa ne bo hoketo e ndo se de agrada atwa ne video ehunu ye jemeso ne nam sofo ne ho san de tu nanim sa o chia na no de fa nipa tre na chi na o de ye na ehyehyem ti me reading ne keto e business manya 16 ti di ma adwene de fo aso ne so o di asem na ase na maame no o ye smart among credit na chi nyina o mo da akro no adwene no o munim unim se da ye kire maame no mom di video aye da April live video de sene maame ne wo ho a wo preach
Also, my many video police station was a measurement man class and a man actually. And one of my cousin or move pray. Well, you're very smart in your way. I saw them scar woman on Fama. Nase na konta ni wafase on sanko fonko. Obetini nyina. Na no sa video na ba. Edu onya asem bi se ala de akodi adanse se mu ni na mache wewe mache. Wo de sanko fo no. Ko sika gele advert nim. Na yesa nya sanko fo na beji sika no a. Aha na mudi benya no. Munko na solo mu ochi omu sika no. Na munko do stam sika gele mu amoba. No amo matam ka ma minkodi. As a fanny na bigger cause or many pizza. And bigger cause and no capre. And yet can I do the chair in a Juma Cotia. Says cannot demand the cool at my tamco. I was this mean fanning or Zan Far Quasifacono. Away? Why invested? No more quasi as one more. A Judah Monco Fascaga go for Trump's gear, but on Mom de Bessicato. Nina, the Koowaa Show them was a Sanko funny being from Masado and our day or more. Tutu ana wu ofia na ma okra ni agina awia ho de wa be shim na wo de wa je fiwo tunu se dan se bu eduru so da because the man no a and wo de ko be bia so mra ne bedu because ye go show me bo se na so chiche bi pe o man ne wo mo biska pe is wa ju we no se to boy be beduru so onya o ye very smart boni wunya nsa de obi sa na wa ye ne mani nyina. Once the man with you is over Basso never talk from Tomo Yam was any power. On come of us with your video. To women or some chomo, or Mokahona Chronoboni Coso. Azano, or Mokahona support in their coso. Now only pa, the Sibba Biamica, a Jimison when in Guasia Quadi. A Buasano, Kumasia, Eti Papero and EJ TV. Remember, I cross them the Manigi TV, Naya, Kurasha, Mase, Union, a transiting Como, Kama. Jameson na kura no free akoye no wo frame papa said ya wo frame bia o papa dia ne yanya na ayini betumato YouTube nkura ni di mesrawa ani nka abebuwa na ka kire na papa wo kasa papa no wana ofele kodu agrada ho no ka kire me se me beje ne ka na mde apie ozo ka akura wo nto bida e kom de mu akire me na me ka kire DJ TV ran se man kura ne me no matuma ya aduma pa obi a ebo aho ani je bia nim nokoro ukodu agada o kan kasafi eso akodu ba binti ukogu memani mase ene one yo de bonesho papa na se usanya enye yie nti ozo ne na maso dem o se twitwa oni awurade de mo akoko abedia o hihia nim gwase ama obi onipa obi yo papa na de bonesho ne papa na mu bone mpa ne fie bone awurade ma ne mpa wo fie da Pro 17:13 adona meti wono manzo so ne so na bone empa ne fie da oba regretu wo wiase oba ye minim se da bi ba me na hia me se ga se oba wa nim se wo de fa che na me but me kra pa de emfa nche ne da so o magimi o besua nyansa nipa wo hia and respect man nim se ontimi men na brabo mu da na akodu ba bia ne awobedi enti no aka ne awopɛ bi ache nipa ne fa anwadi kotu ba ko na watoto ama mo send dem amodidi na kino eno ane we japade abenya ne wiase sa kotu 2 and 3 coat white blue na green na pink no eno ane we japade abenya ne wiase musibofo na atuo no na ne amode beka obi no ene asem no musibofo ena atuo no na we de makacho ze ye portos no atom ze ga amna na meka no kenne betuma confirm ma mo state a wo kire mbedi ne wiase mba regret na ye portos no no dem tie no de soli fufuro biem wo ho na amna na nkasa de obetum obesua nyansa pa ebesa omo hu nyina wange gini kwa de onim nyansa kakra o kasa tim sa na adwene mu da ho nhyeda mfuro ma me ni pizza no nti no o kan ye nim o hwe na no ye no na mo na akwaka ho no asabi o mu ni tiro no kaka sa filia because o hunu skada en wa kwa de na wura boutique ni a chisen coat akese nan di o hunu ne shempo ye o hunu ni shempo a chena kese nan na send them o di no hwe white net na be hwe pink no ade che di o muzi wakoto skam ukre ni age na bra ka na edisi woni adane ama no oyuso to ofisi wo wie no atwe agrado se mama wanyu se mama de na odi agod ofisi wo wie abrabo ene ni ade beto petu ma me na nsika so ate okutu tu ablai wo mna na so ate wona abonu ehwa so waso dem de aginidia mo sisika ne so te amohwe ade amapiri ho
Itu mu fa mu ka se ye mo. Otu we preach. Obi ani aso dem wo. Wo de agrada ma me ne wo fa. Eno wa se so mo anu abusuafo no. Ne obi ama. No makosu asempa na mkate odanyan. Omo pra, omo use Bible kro na mfani omo so se nipa net wo na ye ho amoa. Omo ye adwuma wa agrada fie na no mabo omo wa na akotena so dem omo hyeche ne kama. Se ne dan tuwe mi si mi ye programmer. Me fro abeba. Onso betim do adamfo bi aba. Radio man beba di na adamfo beba. Prince beba. Ye wo dem man kwa mekeka bo nya 20. Obetina ma hye manimunyam. Sa na oma ye. Obi e ni ontima mo hwe nkotena wanye hwe. Ye fi na ekuro de wa be wura so dem ode. Wi odwan. Me. Nyansa bi nyansa wunim bi. Achire wo hu se maame no. Wasesa. Ani oda omo so. Omo no mfa complain bi amre yen. Ni bibi aka kire omo. Maame ne sesa de abe mekura metia mi wi sesa ya ba. I will go and support her small time. Metima call 1 2 b 3 b. Ye nyina ya boa se nyame abasa ne be ye kese. Na de oda so timu yi de wusi wo a wo dwan me. Unitire. About all right, then realize that we have 15 more minutes to go, and the rest of the time it's for you. So call na yenko, friend na yenko. Asori uwe ma. Na make you fra, you phone so. And yes, I want to make how you be you. Asori as say ne brand ya wakofa ne se obetu nyum na asebe ye toto sawo program asina to e kwa uni good teachings bi aye uni we start here for the na okeka side mi se mi ya no mu nyina betu hey yes no to e man nyina mo mra he na mo koto na mo sori na mo nya ni sa mama part ma ye wa do we bi ade sa na pim e bin sa na age mera boss no mo piko na sa agi media so radio we dem ne sa ide yenti na ko wura hia dem a so radio we dem ne sa ni bi na fa anko children so no bi meche wade ma chekri bi ma Ghana for diebo ye mu bi because I don't understand why sometimes you will seek out for double money. Even the Siemens Road that actually we got to be double money. No, we are also about the bra. Sometimes you need to know smart things like this over there. More color line as well. Hello. Okay. I have this message here that says that okay, we are back. Hello, good morning. Good morning. I want to say. Ben, I'm here to announce it. Kila ni ana. Ben, maybe I'm not to be the color of my affair. Then not told me. Kila yako. Ben, I'm a private color father. I go over to the piano. I tell mommy as bad answer. When you go home, and you need to be our channel. And then, if you ask wrong, that's it. If you exit, I think you're on there. You're going to mommy. The police will not. I can't want to pay, and I have my son of call. You are the one who anybody had the fruit pay. Okay, tell you, near air floor. Now, go tell you, and the board then. And yes, and how are you? So the party down on a mile. Then you know, in see. So, don't go eat 3 billion. Sabra. Never get. I'm going to do a man now. Never 23, maybe 2 million. I don't know why I'm okay. I was over the water. And community. I'm going to do a man in panel. As I was coming, what is our minister below? Ah, they are in the living in that. It is something one who schools were being out as winning. I was a good answer again and nobody there. It is a impossible nature of the Quran almost say. Almost about a 2 emoji. Where the police down, then the police answer. They will say, I give you on the 8 years. And to me, then there's a quite different manner. Then I know for me a book. Thank you for calling. Yes. So I have 12 minutes to go. Hello, good morning. Good morning. Although we didn't maybe our friend is free. Me pastor me kasapre no de roger kumbungu kwa sike kata kumbungu. Sister me da wase. Me fa ko nyen we tuna ne cha a cha tere gina cha man go to me cha man ba ko pe.
Bikia campaign kwa meka di Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no nana obi boy. Sister yana wa Chaura Mohammed awal ma tourism minister. Why are the nyame o wo ope. Bikia me senior na o te odom no why are the pa. Asema wo dia fi enim no. Madam Agrada. Na Ghana ha ko papa de kana simbi. O si Ghana ha enje na yireti. Because the answer na can say, okay nama Agrada yelo wa Ghana ha. Asa na okoti na afore office si wa sakra na aji jebe oko onum so apora ni pako go honum ada omo ko sum nyame o omo ko pesika ma me no so mo nem pe no so baye oko onum ko sum nyame e ba na sai de to mo ne eye me de pa me da wa so nyame ya no Stay for calling us all the way. Kungugu constituent. Hello, good morning. Oh, good morning, madam. Odo, now what to say? Mami, you are not sure. Yango Pato, Roma Hill Boko. Yes, it's Great. Radio Mass Medium. Great. Yeah. First, Madama, the topic I can read about Europe. Me kaka kafa. Me bisa first call up was Nyaya Grada. So we differ on which any person you be saying something else. Yes, sorry, that you be saying, but to 12 work that did that mean you. And there are someone who found all kinds of. We be an apple school. Mammy, baby, I don't really cast for more cast in the chair. Yes, you kiss what's in the bath and if you had it. I should see Frontiasm, Mumunkasa. It may be a more man, but some would be any, and that's why them who care, you can see a more. We do our way now for you, but because you are more calm. Walk a summer's anchor for me. Speak for the dam. What was one in touch was referring to? It will be on way at night, but you will be anti. Position be out with a yoke, you be any penny. But I said, one of the work I would say, if you would not get it, you would never call us another house to another day. And until I had a symptom, I have the belief for the Bible. And you have a true friend myself would be said. Yes, was here for half a small more. So I'm going to be a Africa, I want Africa will be able to see that. Not Ghana, he didn't work. I know you're British. And you're British one of our home in Platform. And yes, you have written, I have said, it's totally my one. Baby, a simple would be often about Ghana and Africa. Even Africa, the Nipa Philip, a border, I know you're Ethiopian, and more or less, I wasn't with German Africans. They invite with him. I am Ethiopian unit. If you are kind of saying, let me have my when you're my book. I would say, the first night I'm a sorry about that, sorry, but then, hey. Hello. Hi, good morning. Hello, good morning. Good morning. This is Diane. Ofa, nyame shauka onukra de bia woka. They are name the Bible that they are we use a day nyame asem today. Asama the person that can say agrada bi wo so wo nguro no. Onyankopon yin sinna. What means for us so from to that year? What time for sure? So what success? Let me bring you now with some pack. Obia, they made them a say yes, and up the Nabosom. What do you back over you say? There's the way they made it for many people. What time? Sorry, then you see what that. I yes, and Nabosom. What's in your year back was the command. Ipakro na Ghana for yama ya adwene mu anna na maame mfutu ate asore ni yebinich eviase no tata Ghana for minim sika yepe minim dia yepe ye honya e dia ye yan hwehwe Kristo na mmomo eviase munya de na si nipa ni so ana nipakum ama eviase abrane abia doso. It's a great idea. So that was so good, because Ghana for the Maya tree.
ɛna ho nyame nhyira mo That's it. So free, mommy. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Hello. Hello, good morning. Then I want to say, Let me add now, sway. For a while, he need a master to community center for you. Nana Sansuku for review. Papa, now, Papa, or for Kano Crep, Papa, that was how to who comments a kume cry. Mammy, near my you need any cheer. Nani she Ubasa or Mammy, but if Mammy, no one you you. What the end of it? Now, all the music of my entity. And to make a big I was my car, almost, and I so many now. Now, me, if you say you are quite particular music, India. Ah, I tell me, Papa, only you run music, oh, I get my car, make so diamond. Good morning, Mammy Diane. It's your no about winning now for Lumba, Sofuteri and Domain, and coupon of Papa. I near my pa, near to my dinner, where you're more my Ghana and the KUMAWOOD TV. So, Soliano Panama, same program we are about you, Verbum, I'm a papa. Because in somewhere yin and somewhere yet near Futura Ebano. And I am a concurrent say or Buffett said by Yan the Babaco and Summer, message median as a chronic queen. Yankopon in Sidamo. Now, member Samuelson. On said Bible said, Bonnie, a man your phone fan money, said Ocano or Santa 488, you know. And see, the Agra Diana, and once a chain, na a fata or more de man. They are tossing me, you know, so for one. Or say, you're finished with Jania music. When you're very careful, then someone who can, true. What does your power made? I am true. Oh, say, Yankupum, or first way in a Jumano. And yet, and when I saw for a camera, I rose on back with now I'm a feed and make baby say, come in when Yankupon them paying for and the yen of Jumano. Now want to train near my way view. But a brow she and woman saw the big goom lantern and number of wassuno. Because I am a Jumaya Bassa and a Christian at perfume. I sit training and say, a man telling my about one who from I was and Kayin and the union couple on a criminal. A movie brain from a credit in some and make a tour some and a modium. Mamma, I am a year and a half for front to us. You go on Islam of Panama. So let's tell them, yes, sorry, Jimmy. So, hello. Hello. Hi, good morning. Good morning. Oh, no, what did you say? Yeah, because of the Kumasi Awaza. Hello, because of the Kumasi Awaza. All right. Good morning, because of the Kumasi Awaza. Now, you have to understand, your friend saying, Agradano. In also got Obia who said, because free Butu, German or Bass or them. No, no, yeah. If you make my work, Cremosum now better than a sick. Every day, say, Christopher, who free him. Who can first motive chapter since the channel? What am I with the public camera? Any person, if I follow, if I was a young answer, you would say, you would the difference between black and white. Oh, if you the all kind of video. Can I see if I can be you? Hello. Okay, last caller. Hello, good morning. Morning, I'm back on. Nyankupon now sway. Great. The next card. I agree. About to back to my way about it. Another day in I now no more cat and one call. Then the panel was
It is a nipa and perform now you see that either we say for your so poor. In the year now or your man for your so poor. Yaga and your funny operation that. Yes, so yeah, that's it. You don't see a funny or fancy nyansa. Why go? Ya ko ba de Nyankopɔn nhyira ne onipa bi akyɛfa. Awurade nye obi akɛseɛ. Ebi onipa bi a wonyame pɛ da kyena. Ya wada. Ye bɔ mpa ye Okasi School Park. To onipa bi am ye ni ahyia mu ne mbɔ Awurade mpae. Na Awurade so betie Yesu frɛ. Me ama de nyina me nua Gapat. Dr. Ryan no Gapat Educational Complex. Watachiman omo bɔ adwuma papa. Awurade Nyankopɔn onhyira omo. Onipa bi a wɔsɛ mmerɛ anɔpɛ so Awurade nhyira no. Na Awurade nhyira me kurom hene na akwasi bosompra. Na nyame nhyira obi adan. Radio Yo, auntie achia obi a sɔfo Martin Gokufo drum chia na no pe one ne yere ene na sɔfo nkae nyina me wo fatufo hweye me chia no jeje nso okonongo na me odum ochana ne me bompa ye phone number ni ma direction 0555 736811 0555 736811. I saw my ebrena ye co na ye dia na ye dia sada ma oji phone na ye boa o jape from Sasso and I just dive my home hand block battery. Mo pray, mo me afre, mo show Facebook live, mo drop mo comments any mo opinions biano. You say ye da of course, director for the show, Ochino, so executive producer for the show, Ras Sam Davis, famous Enya Oma Ena, Ebo Mechidom, Ewo, MCR, Emma Edith Medi, Ebro. You did it, Diane, Edwin, until tomorrow morning. Ebo don't quiet, Shami, Kumasi 104.1, Medi Kumasi Constitution, Ed Bebel, Yakram.